Mark chapter 1 verses 40 to 45. Pare gagaza aka jishuwi lirai kala khukti zang laga nana paning mi aka ili tar ngasak mi shapra da ngachon mi khawai rapoy. Jishuna lum shanai da apang gatingwai kala sazi da ina paning mi lakra tharchao haulum da hanga jiga hang ina khangapar ji pahawa kala tharchao hawa jishuna ali hikipali kamahang alu ka pangmon li wada jithailu kala Moses na kaso gahai thada nali thar mi haira gaji mi pingna machukhui khawai ajikatlu da saklak aina ning mi kala heng sa da shiun hawa ka mi pa hina a gazazatli phongshar aina hang gazat puiwang pau chinga yawa ser hawa chiwiwang jishuna kainung ni phongshar aina mazat pai thuda mi makapa na apam li apam hawa chithala la apam gachiwu wi aina ali pharai na khui khai na thumsai kurli rewisok sarano amen.